Welcome to the leading site news. Kareng bas pen Bolero pick up Borjan Koligaon pen Dimi Hanse rong atakalong kopi koson pen lunay kachitong hiring tangrat. Jang mia chiklo ni phaing ko ra toksiar ni Borjan constituency ke parlo Dimi Hanse rong pen Koligaon tawar pialong dipu pen dai thor ka chileng kareng bas la pen Bolero pick up kopi koson pen ni kachitong hiring tangrat kan pin. Por phai hini apor dipu pen ke nam kareng bas bearing registration number AS09AC 8781 Dimi Hanse rong parchat malom ihum Koligaon anat pen kewang bom Bolero pick up bearing registration number NL01AE 1099 agari pen kopi kosonone kachitong hiring tangrak mate apu kitong rublo nonamat bas kate warabang cingket het amat pinang an ke alang liphan kaulai jia kisung dolo rapen kachit habdun tuman tame areng ahu keso do olo posi ithai dunong pe katumpen bertanang pachinipon Bokajan police station atun bertalong si lang cari pon lo lapen tong sekot pen hospital pon lo pusi kithai dunong atun penta nang pachini pon tu lapen berta kitok boma pora hor an ke klardak alam thei rai komasai khiat malong pen long pon pelang lapen ang ton pen Bokajan police station sai khiat tun si chiparideng pon lo Sapapani pen Francis Kronang Kilwa berta da leading site news